Predsednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović, koji već drugi dan štrajkuje glađu ispred Skupštine Srbije u Beogradu, izjavio je da neće prekinuti štrajk sve dok vlast ne pozove opoziciju za pregovarački sto. Obradović je novinarima ispred Skupštine kazao da te pregovore ne može da organizuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić jer smatra da on nema više autoritet za tako nešto, već da bi na razgovore mogla da pozove neka istaknuta ličnost iz redova srpskog naroda i svi bi se, kako kaže, odazvali. Mora nešto da se dogodi, da se promeni ovaj ritam koji vodi do građanskog rata, vlast je ta koja mora da napravi neki korak da pozove za pregovarački sto, istakao je Obradović. On je najpre rekao da bojkotuje predstojeće izbore, a kasnije se u štrajku glađu pridružio poslaniku Miladinu Ševarliću koji zahteva da parlament raspravlja o Kosovu i Metohiji, a odmah potom u štrajk su stupili i poslanici Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović i Sandra Božić. U jednom trenutku ispred Skupštine došlo je i do verbalnog sukoba građana sa funkcionerima SNS-a. Posle kraćeg skandiranja i razmene uvreda, policija se postrojila između građana i poslanika Srpske napredne stranke. Kako je Obradović rekao, on se pridružio narodnom poslaniku Miladinu Ševarliću u štrajku glađu zbog nemogućnosti da pridobije poslanike u Skupštini da se raspravlja o povredama teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije i nepoštovanju rezolucije 1244. Ljudski je da sednemo za isti sto i da razgovaramo, moramo se dogovoriti ako smo ljudi. Ne možemo da se okupljamo oko Aleksandra Vučića, možemo da se okupimo oko Ustava, zakona, demokratije. Ne može Vučić da određuje da on komanduje, kazao je Obradović novinarima na stepeništu ispred Doma Narodne skupštine. Poslanici Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović i Sandra Božić počeli su ispred Skupštine Srbije štrajk glađu nakon što su to učinili Obradović i Ševarlić, jer, kako je Martinović rekao, tužilaštvo i sudstvo ne reaguju na fašističke ispade Boška Obradovića. I jedna i druga strana najavljuju štrajk dok im se zahtevi ne ispune.